vidi sad, jel neko pokušao napraviti neku računicu otprilike koliko oni tu, islamska zajednica, koliko pokrade para? Koliko se ti kurbana prodavalo preko islamske zajednice, znači, ako si ti bio svjedok da se kralo toliko, znači puta 1000 jest jednako toliko. Evo vidiš, prošle godine je došao u mene zet iz Rijeke. Ja ne znam dobro na ovom telefonu, kupio, u mene bio nije ovi pametni telefoni. I uzeo on meni, pronašao mi je 1.750.000 kurbana islamik je prodao prošle godine u Saudijsku Arabiju. Gdje su te pare? To su sve ovi kurbani koji, i sad vidiš, Naser je na karauli. On je moj rođak i komandant bi bio i sve, ali Naser radi sa njima to, nek me tuže, svi, ja ću pozvati sve svjedoka iz inostranstva cijeloga, iz Bosne i Hercegovine, sve ću ljude pozvati da mi svako će mi se došiti. Svako je uplatio ovo, Dajić me zove, kaže, uplatili smo u dolarima, ne znam koliko, ali iđe 430 maraka, razumiješ? Evo, poslala mi je juče Šura neka saskelana, poslala mi po 250 eura po jednom kurbanu. Ona je preplatila. Ja njoj kažem fino, mnogo je tu. Kaj ne, kaže, tebi halal bilo. A ovaj mi još i krade. Dobro, to se uplaćuje na račun islamske zajednice, jel? I onda oni kažu toliko je uplaćeno i naruči od kog hoće. Ali što onda kad kažu od danas se uplaćuju kurbani prošle godine, 390 maraka, Bilal objavi na televiziji javno, od tog dana kad je objavio. I pitamo hođu koliko je, pa kaže noliko koliko je Bilal objavio. Kad isplaćuju, mene hođa zove nek 5. dan. Nešto ja radio s traktorom, kaže, pa šta čekaš, kaže, svi su naplatili, kaže, hajde, pa šta reko, žuriš? Hajde, kaže, žurim, kaže, da ovo rasturim, kaže, ne mogu da čekam više. Dođem gore i on meni koverat. Pogledam na kovertu 14 puta 265. Razumiješ? 14 puta 265. I one pare baci njemu oči. I krene doli, ima kahva na pijacu. On je trči ozgo za mnom ulicom. Drže, nemoj me, kaže, rezilut. Pa nije ovo rezilut, to je moje. Nije tvoje. Meni je neko uplatio, nije tebi. Što me kradeš? Ošao je na umru i trišao sam tražio da mu kažem ti si sa haramom ošao. Razumiješ, ne mere to se tako ići na umru ili na hađi. A gdje reci, Edere, kako sad ti znaš, recimo, gdje su te pare otišle? Je li to da nije kod hođe otišlo? Je li otišlo, ne znam... Ja znam samo da me je hođa isplatio. Ja. Ono što mi je isplatio, po 265 banaka. Ja. A tako i je bilo. Nek me tuži hođa i ne kaže gdje ste, komu je djelao. Sad recimo kad rekao prije 5 godina, prije 10 godina, je li ista situacija bila da kurban bude oglašen toliko, a manje se da? Pa svaki put se davalo manje nego što je oglašeno. I ljudi su morali da šute ili... Pa niko ne smije da progovori. Ja. Ja nisam mogu, ne boji se smrti. Ali žao mi je umrijeti da narod ne sazna ko nas pljačka, ko nas krade, ko čini genocid s nama. Ja imam 2 sina, ne radi ni da, od toga živimo.